Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar ilongai thla ang achiar tu Marian Zothanpui CEO Pumadhu Vyasan Mizoram Chung District Sopakhata District Election Officer DEO te chu vote chhiar tur chungchanga inpua chana asoipui Serchip District Huam Chunga NH54 kongpui laimeka zanga domna lato zinga inle lo chia du lo te chunga sarkarin ma aladon Israel National Security Advisor chuan Israel le Palestinian Hamas fear fiakte in beina mi ban te chu zirtom ni ma in swatir an ni don lauti asoi Chief Electoral Officer CEO Pumadhu Vas chuan Nimin Khan Mizoram Chung District Sompakhata District Election Officer DEO te chu vote chhiar tur chungchanga inpua chana an kalpui to dan le machop an nei te video conference meeting kaltlangin asoipui meeting kai shwai tu Pumadhu Vyas chuan vote chhiar tura inpua chana chaktaka kalpui chhomek ani thu soin Election Commission of India Rahman angin November ni somni pasari thochan nia vote chhiar chinna full dress rehearsal incorporator manga nei tum ani thu asaya district election officer te chu harsatna omlom tura hemi atana lorin Rahman lok vek tur le chunudar thuma report kim chang pek vek man tum turin acha a in thlang vot veta thil chin chhia tlak le dangdai enton tlak tak niyangai best practices and innovation an nei te CEO office November ni somthum sangni somni pathum ral ma nge ya thelu man tum turin acha a an district chung chewa in than duty official na thokcha choi moi tlak nia an sha te chu CEO office zia ka thlen turin acha boka vote chhiar hun counting day bi katan ECI in counting observer somli AC tin atan pakhat zel aron ro thu asoya DEO te chu Aros handbook chataka ron chin turin acha a district magistrate anni angin dan le thupe ken ko konga ra man na fel fai taka siam turin acha ngal bok he huna hian district of election officer DEO som pakhat te hne na changin vote chhiar hun atana inpua cha na kalpui dan tlang pui le mabak la omte ngai thla kani a tun tin huna harsan na omlowa vote chhiar tura inpua cha na chataka kalpui mek zel ani thu le zo fel thwai be se ani thu antar lang ani meeting a hian EVM postal ballot le ETPBS ETPBMS manga vote la chhiar dan tur chungchang te counting hall lu le chwa dan tur ra man na siam le ahung na siama chung ahun na siam chungchang te dal tu omlova him taka strong room achanga counting hall EVM thiar dan tur te vote chhiar na na dokan le man roma mo dang ra man dan chungchang te soi hawania dan le thupe ken ko dan tur le ven him na khau taka kalpui dan tur chungchang te po soi haw ani hengba ka hian media center mumal taka siam le round in result te mi pui sha tur puan zar ngal zel dan tur te tarlan ani a ECI du dan anga borak man om tak hnuaya felfai taka vote chhiar ani theina na malak chulte ahun taka vote chhiar chan ba ka ama thei ang berazo fel ani theina na counting supervisor counting assistant micro observer staff dang man roma mo le chul poi mo dang ra man ani dan te soi ho ania training le randomization kalpui to dan le mabak omte po ngai thla kani bok CEO hi pu H Lian Zela additional CEO 1 pu Amol Srivastava additional CEO 2 pu James Lalnun Moya joint CEO pu R Van Reng pu ya deputy CEO 1 le pu Henry Silron ki ma deputy CEO 2 ten an joy om ani Serchip district Huam Chunga NH54 kongpui lai meka zang na dom na lato zinga inle lo chia du lo te chunga sarkarin ma aladon kong lai meka hian sarkarin ram alak felto dan anga zang na domna compensation le rehabilitation and resettlement sumle paidong to da zinga inle lo chia du lo lui an la om awangin Serchip district administration chu competent authority for land acquisition CALA anni angin dan tlo chanin ma an la don ani Serchip borsa pu David lal than tluanga chuan chingchhip le chiat lang khwa a NH54 kong lai meka tlo a
compensation dong to zinga mani in la chia du lote chungcha ngai to in amuna enfia July le August la khan magistrate ten anina nge kalchilin an in te chia tur thupek eviction notice po an lo peto a August la chunga chiat nge tur be se anni lain voin thlenga chiat lo la om te chu karlia danangin anchunga action lak aniyang karthar lo om tura hian mani in chia du lo te chu IPC section 188 mangin thubwai siamsak anni dona jail tan thlengin shemthei anniyang magistrate ka ishwain an in le lo te chu nor chiat sak anniyanga hetyanga dananga action la khera ngai lo na turin district administration chuan ser chief district chunga khoshang shanga in chia du lo la om te chu chiat vek turin a sha tir non le ani Puanto angin NH54 kong pui lai meka hian ser chief district huam chunga compensation dong to zinga za asom kwa pathum chuan an inte an chat fel to a mitlem te chau chat lo anom to a heng khoshang shanga village council te khotlang shwai tu te le khotlang mi puin kong cha om theina tura sarkar malangna an thlop ta tawangin district administration chuan lom thu asoi ani Kumthar March sang ni somni pali chunge in sarkar lai pui chuan NH54 kong pui lai mek hi hongman ngei turin asia tira kong lai tu company te hi December thla chunga thokzo turin sarkar lai pui chuan na takin anorbok ani kumsang ni somni panga a India ramachanga TB umbo ani awangin TB program na thote endiktorin central team 10 Mizoram anron tloa nimin khan Ministry of Health and Family Welfare Central TB Division achanga Joint Supportive Supervisory Mission Local Tele State Official 10 DTE of Health Directorate of Health Services Aizawl din thara anin kom He meeting hi NHM Mission Director Dr. Aizawl Moyan kai shwain LED Department le M6IO te State Program Manager NHM le NHM Lama State Nodal Officer te antel ani Central team hian Aizawl khochunga private hospital shang le laboratory te District TB Center Falcon le Health and Wellness Center te antua Lunglei District antlo bok ani he huna hian State TB cell report in tarlan danin komin January atanga October thla thlenga TB rin hlel te zongzong hi mi sing khat sang ni zathum le pakwa ani a he hi mi noi khat zela mi zakwa le somthum pathum te sangan ni a Kumin January achanga October thla thlenga TB ve mu chwa hi mi sangkhat zakwa somni pakwa anni a heng zinga hian MDR TB ve za somni pani mu chwa ni in MDR TB ve ti damza thi za asomsari anni Tarlan theitsina kumin January achanga June thla thlenga TB wanga thi za thi mi somruk pani anni to a TB ti damza chu za asomriat pathumani a TB le HIV ve kophi za asom pani anni Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani New Delhi cha Make Sports Minister Robert Romoy Roite nena Aizawl multipurpose hall sakna tur cheng noi zali somnga sanction order chu Ministry of Youth Affairs and Sports ho tu ten anhlan he hall hi volleyball le sports discipline dangte po khel theina tur ra manni in Durtlang North Khotlang in MSSC kuta ram anpe ka saktum ani Sports Minister Robert Romoy Roite chuan indoor hall in da ilona awangin state level competition du anga dei theilo ani fo chin ti soin anlo ra man anga hall thar chalai ta na sanction ani le ta chu alom mati thuwa soya he hall hi Khelo India scheme achanga funding don ani thuwa soya he hall sangna tur hian Mizoram sarkarin sumsen vengai lovin central in tumvek dona chataka sakzo wat tum ani thuwa soi Danding lai angin hair project achang hian Mizoram sarkarin GST le labor cess cheng noi somli chuang achang don ani Champhai District Hospital la meichelam thiam Dr. Abana wangle ai o tur in thanwak veta model code of conduct in a phwara wanga da alarem lo awangin nimin khan Champhai District Hospital la Health and Family Welfare Vice Chairman le Champhai North Bial tu MLA Dr. ZR Thiam Sang an mei chhiate abikin rai puar te tan athlona in entirna free clinic abwat saya Champhai le chhevela mei chha chanem tak Champhai District Hospital la in entir turin an pungkhoma he free clinic hi voina po chhunzom le zel tur ani
Israel National Security Advisor chuan Israel le Palestinian Hamas fir fiak te inkara hun enge mutsen inka hai hnuaya mi man te chwa tir chu zir tom ni mai na thleng don lo ti asoya. Israel National Security Advisor Zachi Hanekbi chuan Prime Minister Office atanga thu chwa asiama atir lama anin rem na angin zir tom ni atagin mi man te chu an chwa don ti asoya. Tin Israel thu shetu pakhat chuan in rem na hi Hamas le Qatarin an sign mai lo awangin Darkar somni palit chung ti khotlai ani thu atar langbok. Israel le Hamas te hian ni lai ni zing khan in remna an siama Gaza a nili tal in ka hai ti to pani a Gaza a puina pek phalsak an nianga Israel atang Palestinian mi za somnga zinga mi somnga tal chwati rani anga Israel le Hamas indo na hi October ni saria Hamas in maktak maya Israel an be achanga chan ani a Israel le Gaza mi sang tam tak an thito ani Chanchinthar chiarti topnan Chanchinthlang pui CEO Pumadhub Vyasan Mizoram Chung District Som Pakhata District Election Officer DEO te chu vote chiar tur chung changa in pu achana asoi pui Serchip District Huam Chunga NH54 Kongpui lai me ka zang na dom na lato zinga in le lo chia du lo te chunga sarkarin ma aladon Israel National Security Advisor chuan Israel le Palestinian Hamas fir fiakte in beina a mi man te chu zir top ni main chwatir an ni don lo ti asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan the chu ani